Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala nebina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Barcha maqtov hamd sanalar bizni yo'qdan bor qilib, turlidan turli rizq berib turuvchi, shu alamlarning xo'jasi bo'lgan Alloh taolaga tegishli Qur'on hukmlarini bizga olib kelgan, eratib qoldirgan suyukli payg'ambar sollallohu ahlul baytine amin ruhuna borib erishsa edi. Har bir odam bolasi her erta uyidan chiqib ketganda eson-emin kelishgina barliq maqsadlarına erishib, yanadan oilasine qaytib kiruvini tilaydi. Ham shunda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bir duo eratib qoldirdi. Abu Davud jiltida keladigan hadisda narsa deydi, kim shu duoni aytdi ekanda, u Alloh taolaning saqlovi ostida bo'ladi. Shayton da uning yoniga kelmasdi. Şolay bir türlü buzuqlıqlardan da emin bulurdu, hem doğru yoldan da yürürdü. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytdi, kimde kim evinden çığa ikendi, her vakitte da şu duanı aytmışı çıkmasın. Yani her vakitte da şu duanı aytıp gene evinden çıkıp gitsin. Şu anda kardeşlerim, her gün şu bizge yeki mektepke, yeki seferge evinden çıkabız iken şu duanı okup çıkayım. Bismillahi tevekkeltu alallahi ve la havle ve la kuvvete illa billah. Bismillah. Hazır ne manasını anlata başlayız. Her sabah Bismillah. Her bir işimizni başlayız iken ana Bismillah bilen başlarak. Niçin? Çünkü Allah'ın şu kurkam ismin aytıp başlangan iş ol hayırlı neticeli bulaşak. Hem bu Allah Teala'dan şu kurkam isminden yerden sırap şu işini başladı. Bismillah. Ey Rabbim bir Allah, sen şu kurkam ismin bilen senden nerse yerden sorayım. Şu işimni bereketli, neticeli, hayırlı kılsam edi. Şuna göre Bismillah deyip çıkıp gideriz. Hem nerse deyimiz? Tevekkeltu alallah. Allah'a topşıran barlık işlerim. Allah'a tevekkellim. Nişek tevekkellim? Yani Allah'ına saklavuşu. Allah'tan şanam ul yaplavuşu. Allah'ı Teala'dan ümit etemiz, şu yolumuzni, seferimizni emin kılıp. Tevekkelli. Hem şunakla Kur'an'a qarasa, onu yaplavuşu, saklavuşu, yerden biruşu Allah jide. Müslüman kişisi nündigine yaxşı inamarkıga oturmasın, köpmegine akşası bulmasın, benim svezlarim var, maşinam yaxşı, baribir barib jidem, baribir şu abzi buluşa, bu dostum problemini решayta deb çıkıp gitmeydi. Nişe gitip çıkıp gitti? Allah'a tevekkeldim. Allah'a şu işimni topşırdım. Allah bana yardımını verir. Kur'an'a qarasa, Maide suresinin 23. ayetinde de Allah subhanahu wa ta'ala nerse deydi? وَعَلَى اللّٰهِ فَتَوَكَّلُوا Allah'a tevekkel kılığız deydi. Allah'a işlerinizni topşırığız deydi. İn kuntum mu'minin. Eğer de siz müminlerden, iman ehellerinden olsanız da, Müslümanlardan değil mi? Çünkü Allah'a şanıp anlamına ümit etip, onun bilenine kümüllerini beylep, hakiki iman ehelleri yaşar. Müslüman namazı kıvrazakta şula bitni, nişli ayrı hatta akşadan da ümit etip, kişiden de kötü, ama mümin, Müslüman. Barı tek, bütün ümidi, işanış Allah'ta. Allah birse bu kişi yerine bitecekti. Allah hayırlısın bilen neticeni bireyken bu akşam bilen nerseler işliyor alamdı. Müslüman kişisi akşam var, ben öyle alıp kaytamdı. Tekeyde Allah birse gene isenimin gelişkini alıp kaytamdı. Çünkü şanışı Allah. O akşamı, malını, baylıkını, kişilerini sebep edip gene. Sebep. İyi.
Сәбәбен қыла дұрыс итеп. Булышлар рәхмәтле була, кәсеп итә. Әмма ул белә бу бары тик сәбәп кенә, нәтиҗә Аллаһтан икән. Һәм карагыз, нинди генә проблема чыкмасын. Ул проблеманы Аллаһка тапшырабыз икән, Аллаһ ярдәм ит инде. Юлын күрсәт инде дип. Талак сүрәсендә Аллаһ Тәгалә нәрсә ди? Ва ман яттақиллаһ ядж'ал лаху махраҗа. Кем тақва була икән ди? Аллаһ Тәгаләдән әҗр савап өмет итеп игелекле изгелек гамәлләр кыла икән, һәм шулай ук Аллаһның газабыннан куркып, начар, гөнаһлы, фәхиш, бозы гөнаһлардан саклана икән, кирдә куя икән үз алдында. Нәрсә ди Аллаһ Тәгалә? Чыгу юлын бирәчәк ди. Тақвалыгыңны югалтмыйсың икән, Аллаһтан куркучы мусульман, мөэмин булып яшисең икән, Аллаһ Тәгалә чыгу юлын бирәчәкмен ди. Фаярзуху мин хайсу ла яхтасиб. Уйламаган, көтмәгән җирдән дә ризык бирәм ди. Син шушы харам эшкә бармыйсың, Аллаһ Тәгаләдән куркып калдырасың. Аллаһ Тәгалә башка уйламаган җирдән, көтмәгән җирдән ишекләрне ачам ди. Ризык кәсеп бирәм ди. Һәм нәрсә ди? Ва ман ятаваккал ала Аллаһ. Кем Аллаһка бөтен эшен тапшыра икән ди, тәвәккәлли икән ди, фәһуә хәсбу. Ул аңа җитәдер ди. Әмма тәвәккәллек дигәндә, все, Аллаһка тапшырдым дип, кул кушырып, өйдә утыру дигән сүз түгел. Юк. Акчалы буласың килә икән, бай буласың килә икән, сәламәт буласың килә икән, көчле буласың килә икән, зирәк зиһенле, IQ-ның үстен, интеллектның шундай көчле булуын телисең икән, тәвәккәл кылдым Аллаһка дип утыру дигән сүз. Юк. Син эшлисең, сәбәбен кыласың, сатып алып та карыйсың, бу эшкә дә урнашып карыйсың, сәламәт буласың килсә, физкультура белән дә шөгыльләнәсең, штангада күтәрә, син сәбәбен кыласың. Әмма нәтиҗәне көтәсең, нәрсәне Аллаһ Тәгаләдән. Чөнки син сәбәп кыласың, нәтиҗә бит кайбер вакытта булмый. Ни өчен? Чөнки Аллаһ бирмәде. Кем шушы Аллаһка тапшырып эшен башлый икән, уларга җитә. Бирә икән, әлхәмдүлилләһ. Димәк, бу хәерле бирми икән. Димәк, әле бу вакытта безгә бу эшнең нәтиҗәсе хәерле түгел. Куйды икән максат аена да 50 мең зарплата алырга, шушындый кирим кертергә. Һаман аяңа ирешә алмыйбыз. Димәк, әле безнең иманыбызда, динебездә бу киримгә әзер түгел. Аллаһка тәвәккәлләдең икән, шулай бит тапшырдың икән, әмма эш бар. Димәк, яки Аллаһ Тәгалә сиңа гыйлем, тәҗрибә бирмәкче була, төрле башка юлларны эшләтеп, күрсәтеп, яки син иманы дин яктан әле әзер түгел мондый киримгә, мондый кирим булды икән, син иманнан, диннән әзрәк кенә читләшергә мөмкинсең, гөнаһка төшәргә мөмкинсең. Син бит белмисең, нәрсә сиңа хәерле. Һәм нәрсә ди? Ла хаула ва ла кувата илля билля. Аллаһтан башка көч-куәткә, Аллаһтан башка көчтә, куәттә юк. Ягъни тулайым рәвештә көч-куәткә ия булган зат Аллаһтан башка беркем дә юк. Аллаһ кына иң куәтлесе, иң көчле зат. Аллаһ кына бөтен нәрсәне булдыра ала. Без кешеләр заиф бәндәләр. Шулай бит, нәрсәне эшли алабыз, нәрсәне булдыра алмыйбыз. Аллаһ Тәгаләгә булдыра алмаслык бер нигъмәт. Тели икән, кун фәякун, бул дип әйтә, һәм ул була. Карагыз. Без бит ниндидер зур абзыйлар белән дуслашырга хыялланабыз. Шулай үзебезне шунда о дип хис итәбез, министр белән танышсак. Глава, дус булса, нәрсәле ирешә итәргә, булыша дип шулай бит. Әмма бик булышырга яратмыйлар инде. Һәрбер үзебезне икенче хис итә. Әмма онытабыз. Шушы барча
milyarderlardan da üstün buluşu, onlar bilen de idare etuşu, onlardan köpke kişilere hem hele onlar bilen şağıştırı da onun üstü. Allah Teala var iken. Allah Teala bütün nerseye kudretli. Nendigine sana diagnoz koymasınlar, korkunuş bu midi Allah dileyken. Sana çınlap damından davalanu sana fayda. Kitek Allah Teala bunu bulduralar. Verdi sorasam. Hem karak. Mine kimdi şuşu duanı aytıp çıkar iken de, bana şeytan da, başka türlü yavuzluk da, başka türlü şakirlik de tesir etamazdı. Çünkü bu Allah Teala'nın saklağı aslında bulaşak. Allah bunun yardımcısı bulaşak. Şuna bu dualarını aytıp iden çıkıp gitti. İrettik şuşu duanı balalarga aytırge. Tilimiz bit balalarımız, unuklarımız iseniminkiler şükürü bilerine eğlenip koyturlar. Ne şuşu duanı ürettik. Şuşu duanı üretsek onun sakşısı Allah bulaşak. Onun yardımcısı ağır halde kim? Allah bulaşak. Ama turu yolunu tabırga yardım etuşu Allah bulaşak. Şeytanın vesvesesinden imin kılışı Allah bulaşak. Küngeline tınışlık indiruşu, streslardan, depresiyalardan, küngel düşünkülüklerden yırak aytuşu Allah bulaşak. Karağız, nindi kurken kışlı doğa. Üretik, tiyatlı, belik. Hem başkalarga da şu doğanı taratıp etik. Her vakitte da Bismillahi tevekkeltu ala Allahi ve la havle ve la kuvvete illa billah deyip eytip şirin. Allah-u Teala her vakitte da bizni saklavışı yapmalışımız bulsun. Bu dünyada da bakit saadette yaşap, ahirette de cennetli bulurga Allah Teala nasip etsin. Subhaneke ve bihamdik ve şunayla estağfiruka.